Dete. Žena je vrištala. Dajte mi moje dete, dajte mi moje dete. Plakala je u očaju i nemoći, zaletala se na ulazna vrata kroz koja su je upravo izbacili. Muškarac koji je bio sa njom i zajedno sa njom i izbačen iz zgrade nije ni pokušavao da uteši, zaustavi ili pomogne ženi. Osjetio je veliku nemoć i svu uzaludnost, seo na pločnik, skupio se i gorko plakao. Bila je to zgrada porodilišta iz koje su upravo izbačeni. Njegova žena se tu porodila, bila je to zakonska obaveza, porod je morao da se obavi u porodilištu, u protivnom bi policija i socijalne službe oduzeli novorođenče i njegova dalja sudbina više nikad nije bila poznata roditeljima, dok bi roditelji bili razdvajani, njihov brak poništen, a oni slati na višegodišnje zatvorske kazne uz obaveznu sterilizaciju. Porađanje se naravno plaćalo. Ono što vam je najdraže koštalo je i najviše. Ginekolozi su bili bogovi, a njihove zarade su bile basnoslovne. Ljudi su morali dolaziti, a mnogi nisu mogli platiti cijenu porođaja, čak i onda kad su mislili da mogu, jer su doktori mogli slobodno da odrede cijenu, već prema tome da li im je izgledalo da je to dete od izglednih, lepograđenih, zdravih, a uz to i inteligentnih roditelja. Mada je više bio važan izgled. Ta deca koju roditelji nisu mogli da otkupe, postojala su vlasništvo porodilišta, pri čemu je svaki doktor imao svoju ergelu odgajane dece. Ta bića su uzgajana za prodaju na licitacijama po unaprijed dogovorenim narudžbima ili na slobodnom tržištu. Trgovalo se njihovim organima, njihovim telima ili su prodavani porodicama, seksualnim pohodnicima, ekskluzivnim javnim kućama, naučnim laboratorijama za eksperimente nad ljudima. Svaka mogućnost je dolazila u obzir, ukoliko je kupac mogao da plati, jer je svako porodilište moglo da raspolaže svojom imovinom kako hoće i prodaje kome hoće. Svetinja vlasništva se strogo poštovala. A ovaj bračni par je bio izuzetno lijep. Visoki, vitki, mlečni puti, bujne kose, čvrste i pravilne građe. Doktor je već odavno imao narudžbu jednog supermilijardera koja se nikako nije smjela propustiti. Pa ostvarenje njemu, doktoru, će donijeti ogromno bogatstvo. Da, bogatstvo, kako to lijepo zvuči. Zato je čitava njegova ekipa dobila precizna uputstva šta da se radi i kako da se postupa ako se i kad se pojavi neki takav par. I čim su oni ušli na vrata, već je njihova fotografija stigla do doktora, a potom i do milijardera. Da li ovo odgovara? Upitao je doktor. To, bio je oduševljen milijarder. Sa parom su postupali najljubaznije što se može, sve im izašli u susret, sve želje ispunili, sve najbolje što su imali, to su mi pružili. Svi u tom porodiljskom timu su znali da će velike pare i njima stići, a kako i ne bi tako nešto očekivali. Znali su, svi su sve znali šta je najskuplje, a upravo ovo novorođenče bit će odgojeno i uzgojeno za to najbolje, najskuplje, jer kad milijarder dođe u stare godine, njegova glava bit će presađena na mladićevo telo. Majka i dalje vrištala i lupala u vrata. Izašlo je obezbeđenje i pretuklo nju i njenog muža koji je pokušao da je zaštiti. Došla je policija i odvela ih pod optužbom za remećenje reda i mira, za napad na svetinju porodilišta, za napad na radnike obezbeđenja i oštećenje njihovih službenih palica. Biće to duži boravak u zatvoru. A negdje u nekoj odaji, u nekom kreveću obeleženim brojem i natpisom prodato, plakalo je svojim malim dečjim glasićem jedno detešce, nikada neće naučiti reč mama.